Ayo coba Rono, ayo. Anaknya nangis. Jadi ayo, tapi sebentar doang ya. Aduh, mama di sini aja. Panas banget. Ngos-ngosan. Dedek pengen. Ayo, bentar yuk. Sama bapak aja. Topinya dipakai biar gak panas. Nah, Gejal kamu, awakmu sengenyang Bu Rono. di Merono, mesti sing ngomong, ya tak rotengi. sumpah. Nggak sama aja ya. Pengen istirahat, panasnya minta ampun. Mumpung mesti lagi orang wong bejel takok-takok. Iso Pak kowe? Pakai mobil remote itu kok. Kayak remote kok. Tekan kowe kan cak gede sik leren ngono ki laponan. Iki Dedek arep nyoba bolo iki dolanan ngenekan iki lho. Tapi kalau udah ya. Jangan minta lagi. Panas banget. Jam-jaman kali. Dan ngapok. Ono no abangnya. Ono tukang las ya. Bang, pengen nyewa data. Berapa, Pak? 30.000 per 20. Oh. Yang mana? Pakai remote aja. Jadi pengen yang mana, Dek? Nah. Ya, Bu. Polisi. Panasnya minta ampun. Enggak, cari yang lain aja nggak apa-apa. Yang penting bisa naik. Jadi yang mana nah? Kan api-api, Dek. Dedek pengen sing ndi, Dek? Iki gede, kayak gede dhuwur. Sing api gede, Dek. Sing abang. Nah. Ini yang merah. Iya. Ora iki ora krungu lho. Enggak kowe lho. Malah engko kacau. Ora suarane. Yang merah. Ini remote, Pak. Oh. Oh, yang pakai remote yang mana? Ini semua. Oh, aku nggak pakai remote, Pak. Oh. Yang pakai remote aja. Yang pakai remote aja, Dek. Narok iki. Iki yo ijo yo. Ijo wae. Itu nggak ada lemot. Itu nggak ada lemot. Iya. Ijo. Yeah. Pakai remote apa enggak? Iya, remote aja. Ya. Oh ya. Tutup deh itunya.
Iya. Iya, harus dekat. Harus dekat, Pak. Bayarannya Awas, awas. Oh langsung. Berapa tadi? 30.000 per 20 menit. Mana, Pak? Oke. Receh ya, nggak apa-apa ya? Oh. Mas ya. Ore. Sambil dibelok-belok, Dik. Iso ora, Dik? Bisa. Oh, nggak bisa. Oh. Kan sing belokno kowe, Pak. Oh, iya. Belok kanan kiri. Yuh. Kenapa, Dik? Asik. Dok, Jalan. dok kampung ora pernah ngene, iki kepengen ngene. Buruan. Ngopo, Dik? Guyu-guyu. Guyu kayak Pak Ijo kayak. Kesenengan ra? Dik. Sono Kesenengan Pak kayak. muter ke sono jauh ngono. Cilik aku ora pernah dianu, ora pernah dolanan ngene. Iki ceritane ngejak anake dolanan kok. Iya rasane. Iya rasane. Enak apa ora? Ya, Pak Ijo ya pelilokno lho. Mulai gemblong. Ini rambutmu anu. Ben ketok. Oke. Tabrak. Asik. Cengong gas nih. Awas nabrak. Ngeluh. Bisa di klakson ora, Dik? Nggak bisa. Nggak bisa. Iso kali. Nggak bisa. Iya. Was good at playing the flute. Yes, he played very well. Dek, iki ra mau tutup, Dek. He brought this flute to work. From each end to the beat, he's flying on a rocky rock. Ngapain, Dek? At last,
Eat easily fed. Started to work. He caught a lot of fish. Finally realized that blood would never catch fish or drain the fluid. Per 20 menit, Pak. Nah, Nah, ah, apa? Eh? Apa? Gini. Engko ora iso maini engko anu lho. Ini maju. Ini ya, engko ora iso malah nabrak wong. wes apa wes 20 menit apa urung, Pak? Mau, Pak? Hati. Pecengas saya Thailand ini. Om, udah belum Om? Udah belum? Udah. Pas. Wes. Sabang merah kok beda? Beda lah, cepetan punya Dedek tuh. Ya Dedek larinya cepet. Mana jajanan sih? Larinya Bukan ya? Iya, larinya cepet banget. Iconic. Sony. Sekarang ke taman. Nah, ini bisa di taman kok, Dek. Kok taman wae. Ini alon-alon nih, alon-alon. Alon-alon Bojong Sarin. Halo. Mangan roti dhisik. Mangan roti. Ada mau kalpa. Loh. Ono sarase. Ada sarasnya dong. Kalpa. Ini permen apa? Barbel. Kasih absen. Kasih Abdal. Mau. Kan. Kok manisnya kok kayak piye ngono ya? Dan ngono kuwi. Mana sih ini? Coklat. Kayak Masa iki alon-alon kok ngene. Iya. Kemarin kamu parkirnya mobil di mana, Dek? ini Ono. karena tulisannya sih ada. Enak Kak? Enak nanya. Nah, kakaknya loh. Oh, nah keluar mobil, mau berantem dia. Oh enggak, tukeran mobil katanya. Oh, mau tukeran mobil. Hanya dia nggak muat yang gitu. Itu mobilnya mau direparasi. Ya. Anu apa sih ini? Yang gede Mungkin nggak. ada kerusakan kan? Pak. Yang polisi. Ada uang naik. Ada yang naik tuh bocah. Nanya dulu harganya berapa. Pak. Murah sendok anu kae. Yo pondok petir. 1000 kali 15 ya. Ini malah gitu. Dek. Pondok petir kae murah ya, Dek.
yang gede tuh nggak muat yang gigi. Di ngombe nih. Dek, ini dek. Lu aja. Iya, bapak juga haus. Ini takut ngombe malah nesu-nesu paijo. Mak dikit.